Buri gihe iyo bavuga Liverpool abantu batekereza ku ikipe yambara umutuku, abafana baririmba You will never walk alone. Iyi ni inkuru y'intsinzi y'ibihe bikomeye, ariko se iyi kipe yakomotse kuki bambara imyenda y'umutuku? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka y'ishingwa y'ikipe ya Liverpool Football Club. Nguhaye ikaze, iyi ni The Shema TV. Liverpool yashinzwe ku ya 3 Werurwe mu mwaka w'1892 mu mujyi wa Liverpool mu Bwongereza. Ibi byatoze ku makimbirane yabaye hagati y'indi kipe ariyo Everton FC n'umugabo witwa John Holding wari nyiri stade ya Anfield. Icyo gihe Everton yakiniraga kuri Anfield, ariko nyuma yo kutumvikana n'uwo nyiri stade baje kwimukira bajya gukinira ahandi hantu. John Holding ntiyacitse intege, yafashe icyemezo cyo gushinga ikipe nshya ayita Liverpool Football Club. Liverpool Football Club yabaye ikipe ku mugaragaro ku ya 15 Werurwe mu mwaka w'1892. Maze mu mwaka wa 1893 nibwo bemerewe gukina mu cyiciro cya kabiri cy'umupira w'amaguru mu Bwongereza. Umutoza wayo wa mbere yitwaga John McKenna, wari inshuti ya Holding ari we nyiri stade ya Anfield. Yakoranyije abakinnyi benshi bakomoka mu gihugu cya Scotland, bituma ikipe itangira ifite imbaraga. Ubusanzwe Liverpool yatangiye ikina yambaye imyenda y'ubururu n'umweru niyo Everton yambaraga icyo gihe, ariko mu mwaka w'1964 ibintu byarahindutse ubwo umutoza w'icyo gihe witwaga Bill Shankly yatekereje ko imyenda y'umutuku ifite igisobanuro gikomeye. Aho yatekerezaga ko umutuku ari igisobanuro gisobanura ibyago, bityo icyo gihe bagiye gukina n'andi makipe bigatera ubwoba adversaire mu gihe babonye iyo myenda yabo y'umutuku. Yahise ategeka ko abakinnyi bambara umutuku kuva ku mupira kugera ku masogisi. Nibwo Liverpool yabaye The Reds, izina rizwi ku isi hose. Kuva ubwo imyenda y'umutuku yabaye ikirango cya Liverpool, si ibara gusa ahubwo ni ikimenyetso cy'amaraso y'imbaraga, ubudacogora n'ubutware. Liverpool yagiye ikura buhoro buhoro kugeza ibaye imwe mu makipe afite amateka akomeye ku isi. Liverpool yagiye ikura buhoro buhoro kugeza ibaye imwe mu makipe afite amateka akomeye ku isi. Liverpool yatwaye ibikombe byinshi, harimo ibikombe 20 bya shampiyona y'Ubwongereza, ibikombe 6 bya Champions League n'ibindi byinshi by'icyubahiro. Stade yayo yitwa Anfield yabaye nk'urusengero rw'umupira w'amaguru, aho abafana baririmba indirimbo yabo bagira bati You will never walk alone. Liverpool ni ikipe idashinzwe nk'izindi, yavutse mu makimbirane, irakura mu mbaraga, irarwana kugeza ibaye igihangange. Gushimiye wadukurikiranye. Iyi ngiyi ni The Shema TV. Wibuke gukora subscribe.